sizovula ngesihlabelelo 19 inkosi kusephama kwebandla. Thixo Thixo Thixo
Amen. Amen. Isihloko esikhuluma ngaso namhlanje sithi inkinga yenhliziyo engamemukeli uJehova. Inkinga yenhliziyo engamemukeli uJehova. Incwadi kaJeremiya 17 verse 9 to 10. Incwadi kaJeremiya verse 9 to 10. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Futhi imbi. Ngubani ongayazi na? Mina Jehova ngivivinya inhliziyo. Ngihlola izinto ukuba nginike kube yilona lowo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. Amen. La sikhuluma ngenhliziyo ukuthi yonke impilo yethu iphethwe inhliziyo. Ngikusho-ke lokho spiritual ngokukholwa. Angazi ukuthi ngokwe-science yodokotela inhliziyo isebenza kanjani, ngiye ngizokuthiwa iphampa igazi. Kodwa spiritually siyaye sithi inhliziyo iyona ekhulumayo. Inhliziyo yenza konke. Inhliziyo umuntu. Uthi-ke uNkulunkulu inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Kuyiqiniso lokho ukuthi inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke. Futhi inhliziyo imbi. Uthi-ke uNkulunkulu ngubani ongayazi? Mina Jehova ngivivinya inhliziyo ngihlole izinto ukuba nginike kube yilona lowo njengezindlela zakhe, njengezithelo zezenzo zakhe. Ngelinye ilanga ingilosi yake yakhuluma ngale ndaba. Ngicabanga ukuthi yayisenkantolo la engangisebenza khona. Ngoba yakhuluma ngento ayikade yenzeke enkantolo noma ngayibonanga. Ithi-ke ingilosi kimi niyahlupheka nina emhlabeni ngoba nijaja noma nihlulela umuntu ngenimbone ekwenza noma enimbone ekukhuluma. Ithi kodwa ezulwini akwehlulelwa kanjalo. Ezulwini umuntu uhlulelwa ngoba ekukhuluma ngenhliziyo. Ezulwini uhlulelwa ngoba ekukhuluma ngenhliziyo. Ethi nina lapha enkantolo nibiza umuntu enikeze ubufakazi ukuthi ngimzwile ethi noma ngibonile ethi. Ithi kodwa ezulwini kulula kahle ngoba yonke into ikhulunywa inhliziyo. Ithi-ke ingilosi uma isichazela lento ithi nina nehlulela umuntu ngokuthi nibone umuntu ebulala umuntu noma nizwa umuntu ekhuluma ukuthi umuntu uzombulala, kodwa ngokwasezulwini kuyaye kubhekwe ukuthi uqale nini ukuplana ukubulala umuntu. Ethi inhliziyo iyakhuluma konke lokho ukuthi uqale nini ukuplana ukubulala umuntu. Ethi noma usumbulala inhliziyo iyasho ukuthi ngenkathi umbulala umuntu uyajabula yini noma ngenkathi ubulala umuntu ushawa uvalo. Ithi-ke ingilosi noma ubalekela amaphoyisa, inhliziyo iyona eshoyo ukuthi njengoba ubaleka uyayisola noma ngoba ubaleka uyajabula uthi ngenze okuhle. Ithi-ke ezulwini kulula kabi ngoba yonke into inhliziyo uma isifika phambi kwaNkulunkulu ikhuluma konke. Akudingi ukuthi ezulwini kubuzwakala ukuthi wena wawenzani
wena lokhu wakwenza kanjani, lokhu wakwenza. Ukhuluma inhliziyo kusukela ekuzalweni kwakho, iyona esho yonke into. Ngoba njengoba silapha njena, everything that we do, we record ourselves. Hayi ukuthi mhlawumbe khona nje kuphela uzorekhoda, but we record ourselves. Uthi-ke uNkulunkulu inhliziyo imbi, inhliziyo imbi. Uma umuntu ungakwazi ukuba uqondise inhliziyo yakho, usuke unesho. Kukhona inhliziyo ezikwazi ukuba zizihlole zona, kodwa kukhona izinhliziyo ezingakwazi ukuyihlola zona. Kukhona inhliziyo ekwaziyo ukusho ukuthi nginecala, kodwa kukhona inhliziyo engasho ukuthi nginecala noma ungenzani. Kukhona inhliziyo engayisoli noma ngabe kunjani, ayisoli kuhle. Kukhona inhliziyo engakwazi ukuba isifune, kodwa kukhona inhliziyo engasifuni. Ubaba ilanga wakwakhuluma ngendaba kanina kaPetro. Uthi-ke ubaba unina kaPetro wayenenhliziyo embi. Uthi kodwa ngoba wayesekhulile wayenganakwa, kuthiwa nje isalukazi nje sinolaka esingafuni ukuthi into yasithathwe, kanti unenhliziyo embi. Uthi-ke uma esehambile emhlabeni waya esigodini sosizi, waya esigodini sosizi. Uthi kodwa ngoba uPetro wayekhuliwe, uthi wayesethi uPetro ebuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi, ngicela ukuba ungibonise ukuthi umama uphi, ungibonise ukuthi umama waphelelaphi. uNkulunkulu wayeseyambonisa uPetro unina ukuthi wambona esesigodini sosizi, wambona esesifogweni. Wayese uyakhala uPetro kuNkulunkulu ethi Nkosi, kodwa ngathi ngikusebenzela, ngishumayela, ngenza yonke into ngendaba yakho, kodwa bese ungizwiswa buhlungu ongaka ukuthi umama ebesesifogweni. Ngicela ukuthi ngami umama aphume kule ndawo yona. Uthi-ke ubaba ilanga wakuvuma lokho uNkulunkulu ukuthi ayikulungile kakhulu. Wayese eyotshelwa unina kaPetro esesigodini sosizi ukuthi uyaphuma kulesi sigodi sosizi. Kwakusemgodini phansi oshisayo. Kwasefakwa intambo. Kufakwa intambo yayawufinyelela kuye. Kwasekuthiwa kayibambe, wayibamba wakhuphuka nayo. Uma ekhuphuka unina kaPetro, kwasekuthi laba bantu ebenabo kulesi sigodi sosizi bathi awu, unkosikazi onenhlanhla owazala umntwana othandwa uNkulunkulu, nathi ngawe sesizophuma lapha. Uthi-ke bonke-ke labantu base bayibamba le ntambo, yakhuphuka le ntambo bayibamba. Kanti unina kaPetro usethukuthele kakhulu ukuthi akwazi ukuthi umntanami usengakhipha laba abantu esihogweni. uNkulunkulu umcelele mina ngedwa. Manje bayathi bonke laba bantu. Yakhuphuka intambo, yakhuphuka kwathi ma eseshawa umoya sezophuma ngaphezulu. Wavele unina kaPetro wayiyeka intambo, wayesediliza laba bantu, ebadilizela phansi, ebadilizela phansi. Uthe ma ebadilizela phansi wakhohlwa ukuthi akasayibambile intambo, wabuyela phansi. Wabuyela uNkulunkulu wabheka kuPetro, wathi uyambona ukuthi umama wakho yini yamfaka lapha. Wafaka laphana inhliziyo embi, wafaka laphana umona. Manje le nhliziyo embi ayizange yaze yasuka kuye. Ngisho esese esigodini sosizi
akazange lenhliziyo yajika ngoba waya esigodini sosize azi ukuthi usiwe inhliziyo embi. Kodwa lenhliziyo embi yayinkulu ngendlela ukuthi noma esekhishwa esihogweni wenqaba wakhuluma ubaba Ilanga ngendaba yezinja. Izinja zahamba zayokhononda kuNkulunkulu ukuthi kungani zona kuthiwa ingangeni ezulwini. Kwathi uNkulunkulu kungenxa ukuthi anidalele ukungena ezulwini. Zathi izinja ngani sifuna nathi ukungena ezulwini. Wayesethi uNkulunkulu kulungile-ke ngenani ezulwini. Kuba sekusho usuku-ke lapha nezinja zizongena khona ezulwini. Ngikhuluma ngendaba yokungadalelwa inhliziyo yokungena ezulwini. Mhla zongena ezulwini izinja kwavulwa izulu, lavulwa amasango avuleka kakhulu. Kwathiwa-ke ngenani-ke zeza izinja zigijima ngendlela esimangaliso. Kodwa kwathi seyingene ezinye kwaqhamuka inyamazana. Zathi maziyibona inyamazane zajika. Kwathi bese ingene ezulwini zajika zahupha inyamazana. Zayihupha zakhohlwa ukuthi bekuthiwe ziye ezulwini. Zathi ziyabuya izulu laselivaliwe. Wayesethi uNkulunkulu ngitshelile ngathi nina anidalelwanga ukungena ezulwini. Nibonele nani nenqabe noma izulu selivuliwe ngoba nithole ukuthi inyamazane inkulu kakhulu kunezulu. That is the kind of heart that we have. Ilenhliziyo uNkulunkulu okhuluma ngayo. Uthe uNkulunkulu mina ngihlola inhliziyo bese ngiyinika ngendlela yona esiphathe ngayo inhliziyo. Nginika inhliziyo ngesithelo zayo. Ayikho into bantwana abayingcwele eyingozi njengenhliziyo. Ayikho into eyingozi njengenhliziyo. Ngiyafisa ukuba siqonde ukuthi uma ngabe singanayo inhliziyo ehlolayo eyihlola yona asilapho okufanele kuba siye khona. Ukuza esontweni akukhona ukukholwa njengoba silapha njena akakho umuntu okholile. Ukuza esontweni akukhona ukukholwa. Kodwa ukuza esontweni ubuzofundela ukukholwa. Ukuza esontweni akukhona ukukholwa. Kodwa ukuza esontweni ubuzofundela ukukholwa. Njengoba silapha sihlale size esontweni sizofundela ukukholwa. Kodwa ukukholwa siyokholwa mhla umphefumulo wehlukana nenyama. Ngoba mhla umphefumulo wehlukana nenyama sesiyoqonda ukuthi siphasile yini kulento besiyifundela. Mhla umphefumulo uhlukana nenyama siyobona mhla sihlangabezwa zingilosi ukuthi hawu kanti bengisesikoleni ngiphasile. Ukukholwa ubungcwele. And ubungcwele akutholakali usesemhlabeni. Akutholakali kalula ubungcwele usesemhlabeni. Ukuthi uphasile waba umuntu ongcwele ubona mhla kuhlukana inyama nomphefumulo. Bese uyabona ukuthi hawu kanti ngisathendile lesi sikole. Kanti lokhu bekukhulunywa kungenile ngakwenza. Kodwa njengoba silapha nje ungasho ukuthi ukholile. Thani ngifundela ukukholwa. Hayi ukuthi ukholile. Ngoba at any time ukukholwa ungakuhlubula. Ungathi ukholiwe kusasa uyithola ungasakholiwe. Njengoba silapha nje asibona abantu bonke abayezulwini. Unenhlanhla umuntu
ongena ezulwini ngoba njengoba silapha sikole bona bonke abantu abayizulu. Kukhona umehluko phakathi kokulokhuza kwenhliziyo nomoya. Njengoba silapha silethwe umoya wethu uyavuma ukuba sikholwe. Kodwa inhliziyo ayivumi. Umoya wethu uyavuma ukuba sikholwe. Kodwa inhliziyo kubantu abaningi ayivumi. Ngiyalizwa Nkosi izwi lakho enhliziyweni yami ngilizwa namangiphiwe nangowe mkhululi
inhliziyo uthi ushembe lapha ngiyalizwa Nkosi izwi lakho enhliziyweni yami lingibiza mangiphiwe ngwemkhululi inhliziyo ethandayo ngiyalizwa Nkosi izwi lakho enhliziyweni yami lingibiza mangiphiwe nguwe mkhululi inhliziyo ethandayo baningi abantu abalizwayo izwi likaNkulunkulu liseyinhliziyweni zabo kodwa baswele inhliziyo ethandayo baswele inhliziyo evumayo uthi ushembe umoya wami uyavuma njengoba silapha nje kuvuma umoya akekho umuntu engeza esontweni noma kuphi bungavumanga umoya umoya usivumele ubasezela kodwa-ke uthi-ke ushembe nawe inhliziyo ungenqabi uma umoya wami usuvumile ukuba ngize esontweni nawe inhliziyo ungenqabi ngoba ngiyathanda ukuphelela kulowo muzi oyingcwele njengoba silapha nje sonke siyathanda ukuthi ngosuku lwethu lokugcina siye ezulwini kodwa akithi sonke esizoya ezulwini ngoba inhliziyo zethu abanye ziyabenqabela ukuba bezulwini ibenqabela impayela inhliziyo nomsula ibenqabela usubhajathisiwe ibenqabela usuthole isikhulu usumkhokheli umshumayeli umvangeli umfundisi kodwa inhliziyo ikwenqabela inhliziyo cha wena awusiyena owasezulwini ungasesikhokweni inhliziyo injalo inhliziyo ayikholwa ungakholwa wenze yonke into kodwa ababaningi abantu abakholwe ngeinhliziyo inhliziyo ayikholwa inhliziyo iyayenqaba ukukholwa ethi umuntu noma esengumfundisi ethakathe ebulala abantu benqaba inhliziyo kodwa umoya wakhe uvuma ukuthi ekholwe kodwa inhliziyo yakhe yenqaba omunye umuntu ekholwe kodwa ebe inkinga esesesontweni mhlawumbe ehlebe ebenochubo engayenzi nje into enhle kodwa esesesontweni kwenqaba inhliziyo yenqaba manje-ke ungacabanga ukuthi uma usulapha esontweni usukholiwe yikho ngithi uma usulapha esontweni uzofunda ukukholwa kodwa ukholwa ngoba uma inhliziyo yakho ungakakwazi ukuyicontrola inhliziyo yakho ungakayifundisi ukuthi ilandele uNkulunkulu ngisho ungaba lapha esontweni ukholwe uye yonke into kodwa uma inhliziyo yakho ingakufundisanga ukuthi yini uNkulunkulu oyifunayo yini uNkulunkulu ongayifuni uthi noma usuyazi into kodwa uphikise inhliziyo ngoba inhliziyo iyamphikisa usho njalo ushembe uthi uma inhliziyo ingiphikisa ngiyovunyelwa ubani uthi ukukholwa kuwe kungukuvuma kwenhliziyo manje uma inhliziyo ingiphikisa ngiyovunyelwa ubani uma ukwazi ukukholwa ukuthi ungantshontshi kodwa ithi inhliziyo ntshontsha bese untshontsha uma ukholwa ukuthi ungavumi ungahlemi kodwa inhliziyo ithi hleba bese uyahleba uzovunyelwa ubani uma ithi inhliziyo ungahlali ungathutheleli into engekho kodwa inhliziyo yakho ukhuliwe ingavumi ukuthi ube nenhliziyo yokukholwa uma uthukuthelela umuntu njalo uthukuthelele kuzokushona ilanga umplanela all the time unenhliziyo ye-revenge inhliziyo ye-revenge akusiyona inhliziyo engangenisa ezulwini ayimngenisa umuntu ezulwini inhliziyo ye-revenge manje-ke kubalulekile ukuthi uma silapha okokuqala sazi ukuthi sizofundela ukukholwa okwesibili uma silapha sazi ukuthi sizoncenga iy'nhliziyo zethu ukuthi zisivumele sikhona noma uthandaza ucele uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuba inhliziyo yami uyiphe ukukholwa
inhliziyo yami uyivumele ukuyikholwa. Bakhona ngembezwe befika lapha bezonikela ethi ngicela ukuba inhliziyo yami ithande ukukholwa, ngoba kufanele njalo uthandaze uthi Nkosi ngicela inhliziyo enyanya isono, ngiphe inhliziyo engayithandi into engathandwa nguwe, ngiphe inhliziyo enyanya isono, ngiphe inhliziyo ekhonze wena. Ngake ngezwa ubaba ekhuluma indaba yentombazana, ngeke ngiyikhulume le ndaba yentombazana eyayisephakameni, kwakuyinkosazana njengalamakhosazana, ngiyathena eminyakeni emingaki kodwa kwakuyinkosazana. Le ntombazana noma le nkosazana yagula, ithe ibonakala yayisilokhu ipaquza ukuthi kayikhuluma, kwase kubonakala khonta le ntombazana ekuyona. Wayese ubaba seyithuma umphathi ethi akazwa ukuthi kwenze njani. Yasikhuluma le ntombazana ukukhuluma okwenza ukuthi umphathi ebuyele kubaba ethi baba lento ekhulunywa le ntombazana angazi ukuthi ngizoyithini, awuzwe yona uzoyizwa ukuthi ithini. Uthi-ke ubaba ilanga ngase ngiya kule nkosazana ngathi kwenze njani, khuluma. Le nkosazana yayisigula sekufanele ukuthi ife. Wathi kwenze njani, khuluma. Yathi inkosazana baba ngifuna ukuba ngivume ukuthi mina lokhu ngakuhlala lapha ngaze ngikholwe. Baba usho ukuthini? Ithi le ntombazana mina njengoba bengihlala lapha ephakameni ngiqomile amandiya benginawo, ngiqomile ngemali. Bukhona namakhosana lapha esontweni angaqomile. Futhi mina bengathandazi. Futhi mina bengiwatshela namanye amakhosazana ukuthi akangathandazi. Ethi mina benganikeli, benginayo imali kodwa benganikeli. Futhi bengiwafundisa namakhosazana ukuthi enganikeli. Mina ngiyinkosazana nje ngegama kodwa akusiyona inkosazana, mina bengiqomile, futhi bengiqome namandiya. Uthi-ke ubaba ilanga uphobe uhlaleleni la ephakameni manje. Ithi hayi bengihleli ngoba ephakameni useduze naseThekwini. Manje yonke into sonke isono ngikwazi ukusenza kalula. Uma ngithanda ngiye elokhuzeni eThekwini ngiyodayisa umzimba. Nalapha ephakameni bengudayisa umzimba. Namandiya bengadayisa umzimba. Uthi ubasanda kuhamba umprofethi ubaba omkhulu emhlabeni. Ithi noma ubaba ekhuluma bengamuzwa umuntu uthini. Bengimuzwa nje ekhuluma kodwa khonto eyakhe yakuyangena lapha ahlala lapha kimi, yonke into bingena ngapha ihlale ngapha. Uthi-ke ubaba ilanga ngase ngithi uyabona ukuthi uya esihogweni, yathi intombazana ngiyabona, athi becela intethelelo ngoba uyabona ukuthi esihogweni. Ithi yathi intombazana, hey baba inhliziyo yami ikhulu, akuvumi ukuthi ngicela intethelelo. Ho, kusho ingane ntombazana mhlawumbe eno-20 years or so. Yathi intombazana hayi akuvumi ukuthi ngicela intethelelo, inhliziyo yami ikhulu. Uthi wathi ubaba hayi uyabona ukuthi uyagula uyafa manje, uma ufa manje uzoya esihogweni vele. Intombazana hayi ngiyazi ukuthi vele ngesihogweni kodwa kuzohlala esihogweni angisona nesibili. Hawu kusho ukuthini? Hayi angisona nesibili, ngizobufa ngesihogweni kodwa ngizobuya ngizosebenza. Uthi ubaba wathi mhloboni womuntu khona egula kufanele ukuthi eshone, kodwa wavuma kuphela ukuthi akakaze ezwe kholo, kodwa wathi akakwemukeli ukuthi evuma ukuthi ecele intethelelo. Wathi hayi angikwazi ukucela intethelelo, mina angisona isilimo, ngizofika esihogweni ngibuye. Kwaphela insukwana le ntombazana yahamba emhlabeni. Uthi ubaba ilanga mhlawumbe kwaphela inyanga ezisithupha
kwathi kulezi inyanga ezisithupha wabona enye yamantombazana bejwayelene nawo le ntombazana isincipha yabamnyama uthi kade yayimpofu wayibona isinyama uthi ngithe bona kwasekubhuqa insizwa leyo yayisicelile yathi angisayifundi yanto uthi wathi hayibo kanjani uthi hayi baba inhliziyo yami esethanda uthi-ke ubaba wayeseyibiza intombazana ukuthi ayize ey'gulini yayisifika ingene ey'gulini siyithandazela uthi uthe mayethethi uthe ithandazela baqhamuka leya ntombazane yafayo yakhuluma kuyo yathi yimi baba uthi wayizwa uthi yiyo ngempela ngoba wayazi yayihlala ekuphambili yathi yimi baba ngusibani uthi wathi baba uzofunana uthi engani ngakutshela ngathi azohlala esigodlweni uzobuza wathi ngiyahlupheka ngiyasha ngiyahlupheka kodwa ngibuyile hawu uzokwenzani la hayi ngihleli kule ntombazana hawu uhlaleleni hayi ngifuna ukuthi ngisebenze ngayo njengamanje angisakwazi ukuthola amadoda angisakwazi ukwenzani ngoba sengumoya kodwa amadoda ngizowathola ngale ntombazana ngifuna ukuhlala kuye yenze yonke le nto bengiyenza thola amadoda lalena amadoda ngayo into ebuhlungu le ukuthi kwesinye isikhathi abantu imimoya iyeza izophuka izono ngathi kodwa hayi ngakutshela baba ngathi ngiyabuya sengivuyileke ngibuye ngiphume esikogweni angakufihla ngiphume esikogweni ngiyahlupheka yathi bonke abangani bami angisakwazi ukubabona noma ngihleli nabo abangiboni abangibona abangani ngoba sengumoya bona basenyameni abangiboni kodwa lo ngizosebenza ngaye uthi wathi baba hayibo yini esingakwenzela yona ukuthi uphume lapha esikogweni yathi le ntombazana angazi mhlawumbe ninganginikelela kodwa angazi noma umnikelo uzosebenza ngoba baba inhliziyo yami ikhulu uthi-ke kwasekuyedlula ithema isiyiphaphama le ntombazana lo ntombazana athi ekhuluma kuyo uthi ngase ngiyayitshela le ntombazana ukuthi uyazi ukuthi yonke le nto ekuwena usibanibani lo ade umngane wakho ukuthi ade engitshele ukuthi ubuwe uthi ngimcele ukuthi umnikelele wathi ungasingamnikelela kodwa-ke angaziyo ngoba ungabaziyo ukuthi umnikelo uzosebenza uthi-ke le ntombazane yayise angathi ilukani yathola imali yamnikelela uthi kwaphela 6 months waqala futhi le ntombazana wagula uthi uthene seyiguleni uthi ngathi ngiyamthandazela yaqhamuka futhi le ntombazana athi baba yimi baba hawu unganisakunikelela wena athi hayi umnikela usebenzanga inhliziyo yami baba ikhulu ayizwa mnikela izwa hawu manje ufuna kwenze kanjani hayi ngifuna ukuthi ngihleli kula ntombazana futhi ngizomkhipha lapha ngihambe ngiyosebenza ngayo hawu uzomkhiphela naye ngifuna usebenza ngayo uthi-ke ubaba ilanga nempela wathi eyibona le ntombazana ingasekho elokhuzeni ekuphakameni yaduka impela uthi baba ngazi noma yafa noma kwenze njani kodwa ngathi ngiyibona ingasekho selinqobile idini le ndaba lena isifundisa izinto eziningi ukuthi ekholweni kufanele ukuthi uqine kakhulu ungakuyeki ukuzithandazela wena ukuthi idimoni linganqobi futhi isitshengisa ukuthi uma uba nabangani nalapha ungaba nabangani nje noma kanjani ube wedwa ekholweni ngoba le ntombazana lena yangena kuye kwakumngani wayo angazi noma yayizenza lezi zinto kwakumngani wayo kodwa yabuya yahlala kuye yagcina ichithile impela esontweni manje na-ke ayikho into eyingozi njengomuntu
ohlubuka esontweni ayikho into eyingozi njengomuntu ohlubuka esontweni. Kwakukhona umshumayeli la kuleli bandla, angizokusho ukuthi kwakuba lo mshumayeli sambona ukuthi unenhliziyo enkulu. Ngizokhuluma okuningi ngaye, kodwa wahamba lo mshumayeli uhamba emhlabeni. Manje wahamba emhlabeni engasekho la kuleli bandla. Sasesi ngoba kwakumuntu esesimkhonzile. Sasesithi kodwa asimenzele inkonzo. Kwasefika ingilosi idayini ingamenzeli. Why? Yathi uma nimenzela nibe nyambiza ukuthi ehlale lapha phakathi. Lo moya wakhe okunenyanya uzoqhubeka senimbizile. Yathi ke ngoba sefile uzoba namandla kakhulu ukuthi enibhubhise. Sasesiyayeka. Kodwa ngafunda into eyodwa ukuthi umuntu uma esefile unamandla kakhulu. Uyakwazi ukuthi umuntu uma esefile elwe ngisho nobungcwele, elwe ngisho nengilosi ngoba usuke sefana nazo. Nibheke leyo nto. Nibheke indaba yokuthi inhliziyo yethu imi kanjani. Nibheke indaba ukuthi ukukholwa kwethu kumi kanjani. Nibheke indaba ukuthi sihamba kanjani phambi kaNkulunkulu. Inhliziyo embi angeke uyenze lutho. Kodwa into ofanele uyenze ukuthi ubaleke kuyo, ungasondeli kuyo. Enye indaba eyake yakhulunywa ubaba, indaba eyenzeke kuPhakameni. Kwakukhona umfana kwakuthiwa uMdolomba. Lo mfana lona wayezalwa umprofeti. Lo mprofeti wayengaphambili kwababa mkhulu, kodwa wamemezela ukuthi uma ngingasekho emhlabeni anohamba niye kuPhakameni. Nangampela ke wathi mayehamba lo mprofeti kwase onke ibandla lakhe liye kuPhakameni. Nabantwana bakhe lo mprofeti basebeya ekuPhakameni. Wayeseyahamba nobaba mkhulu emhlabeni. Sekuba ubaba Ilanga ohola ibandla. Uthi ubaba Ilanga ngangibone lo mfana ngimbone efike ethi ungivakashele, ehlale nami, ngihlale la ebedroom ngize ngilale. Uthi ngothi ngiyavuka ngimthole engasekho. Kanti lo mfana lona uza lapha nje uzoplana ukubulala ubaba Ilanga. Kodwa le nhliziyo yakhula kwathi ngelinye ilanga wavele wakhuluma nje kubantu wathi ngifuna ukumbulala uyangikweneta ngiyiphoyisa la ngikholele ngifuna ukumbulala. Walukhuza ummese phambi kwabantu eseyisilwane. Wathi ma ummese sewulolile wavele waqonda ngqo endlini kababa Ilanga eyobulala. Bambamba abanye bathi bambamba bathi useyisilwane bavele ke bamshanga ngamatshe amakhosana bamshaya bambulala ngamatshe. They stoned him to death. I think it was in 1938. Wafa lo muntu. Uma esefile wafa ekuseni. Kwathi ntambama kwabonakala amantombazana amabili sehlanya njena egijima ezokhotha igazi lapha lo muntu ofele khona. Bakhotha igazi kwaqake ukuthi kwenzelani kula mantombazana abanjwa aboshwa. Ngoba basebehave nje as mad people. Wayese etshelwa ubaba ukuthi nakho sekwenzeka ukuthi futhi manje. Wayese phuma ubaba eya kula mantombazana amabili eboshiwe nje iboshwe lapha nengiboshwe la.
wathi uyafika nje navele yakhuluma le ndoda yakhuluma amantombazane ehlukene ngesikhathi esisodwa njengoba soyikhuluma amaredi amabili. Yathi ngingumdolomba uyohamba usinde ngithi ngizobulala. Isho baba uthi baba ubuzombulalela. Uthi lo muntu bengifuna ukuba ngibe umholi waleli bandla. Hawu ufuna ukuba umholi waleli bandla? Yes. Uthi-ke ubaba kanjani ngoba wena ubungasiyena ngishumshumayeli ubuyiphoyisa. Ubuzokwenza kanjani ukuthi usuke ukuba iphoyisa uyohola leli bandla elingaka? Kanjani? Uthi-ke lo muntu mina uma into ngiyifuna ngiyayithola. Ukuthi ngiyithola kanjani kodwa nje into mabe ngiyifuna ngiyayithola. Uthi-ke ubaba ilanga ukhuluma nalo muntu sewumo sefile. Uthi nalo muntu ngisesifogweni kodwa bengithi ngizobulala uyohamba usinde. Kodwa futhi angizokuyeka ukuqhubeka nokuthi ngibone ukuthi leli bandla ngiyalikhontrola. Ukhuluma sewumoya. Uthi-ke ubaba wasithathaphi esisibindi esingaka? Usithathephi esibindi? Uthi lo muntu ngazalwa naso. Uthi ubaba waye umprofeti njengobaba wakho. Uyena ubaba wayekhuluma into yaziyo ubaba. Uyena ubaba wathi asize la. Ngenkathi ubaba efile ngangifuna ukuthi kube yimi engumholi waleli bandla. Ngakho-ke nganyonyoba ngafika esidunjeni sakhe, ngafike nganqamula umune kacicane, ngahamba ngaya entabeni ngafike ngawosa ngawudla. Uthi ubaba ilanga wadla umune kababa wakho efile wakunqamula ukudla. Uthi yebo ngawudla. Uthi ubaba wawufundiswa ubani ukuthi umuntu mayedla ucicane kayise uba namandla? Uthi hayi kwangifikela nje, angifundiswanga umuntu noma angisemncane kodwa kwangifikela. Uthi-ke kusukela ngaleso sikhathi ngaba nesibindi sokwenza noma yini engifuna ukuyenza. Ubaba ngenkathi lo muntu ekhuluma lento wayese ubaba ebiza amantombazana la afika nalo mfana. Wayesethi uyise walo mfana wafa kanjani? Athi amantombazana hayi wafa kahle. Kodwa kwaba nenkinga. Wathi mayesefile kwatholakala umune wakhe owucicane ungasekho laseliyanukana ibandla laze lehlukaniswa yilokho. Uthi-ke ubaba awulalele nanga umntana akho ukuthi uthini. Wayese uyakhuluma lo muntu ekhuluma njengoba detshela ubaba ukuthi cha imina enganqamla ucikicane kababa ngawudla efile ngoba ngifuna ukuba namandla. Injalo-ke inhliziyo engamfuni uNkulunkulu. Injalo-ke inhliziyo engakholwa. Uma unenhliziyo engakholwa uyakwazi ukuthi uyofuna umuthi wokukwenza ube namandla okwenza isono. Uyakwazi ukuthi uyofuna umuthi wokuthi ukwenze ube namandla wokwenza isono. Hayi ukuthi ufuna umuthi wokuba ube namandla okuphumelela nje. Uyofuna umuthi wokuba namandla okwenza into uNkulunkulu ongayithandi. Nalo mfana lo umdolomba kwathi kushona ilanga wayebonakala iqhamuka lapha kwavela elukhulu kwabheka beza lapha nje ukuthi uyakholana. Kwaqhamuka kwaze kwaphuma ngisho amandiya bembona nje epoka evutha. Waze wangena ephakameni. Manje-ke ngikhuluma indaba yenhliziyo embi ukuthi njengoba silapha ake sizifune ukuthi simi kanjani inhliziyo zethu zimi kanjani. Yebo umoya wethu usimemile kuba size lapha sikhona
Kodwa inhliziyo zethu zimi kanjani phambi kwaNkulunkulu? Zimi kanjani inhliziyo zethu phambi kwaNkulunkulu? Njengoba silapha kufanele sazi izinto eziningi abantu abasemhlabeni abangazazi ukuthi kuleli bandla kukhona ukunikelele abantu abangasekho. Unikelele abantu bakini nabantu basekhaya komama wakho. Abantu uma banikelela bangena ezulwini. Kodwa kukhona abantu abangisho ngabanikelela abangeke beze bengene ezulwini. Kukhona abantu ongeke bangene ngoba umuntu uma enenhliziyo embi ngisho sefile inhliziyo yakhe ayijiki. Ma umuntu enenhliziyo embi ngisho sefile inhliziyo yakhe ayijiki. Emndenini wakho kunabantu ababe ngabathakathi kodwa abathi babethakatha ngizathu ezithize bathi mase befile baphenduka bakholwa. Umuntu kuyenzeka ukuthi ethakathe khona. Kodwa kukhona abantu abathi mabe ngabathakathi bengaphenduki inhlobo. Umuntu khona abantu abayinyanyayo into enhle noma ngabe ivela kuNkulunkulu noma ngabe njani into nje enhle inhliziyo yakhe imbi. Inhliziyo yakhe igaya ibozi. Kukhona abantu abahluphekayo behlupheka bekholwa. Umuntu nje ehlupheke nje ngoba akakwazi kuba at peace with his heart. That is the greatest problem many people have. To have no peace with yourself. Because if you have no peace with yourself, you cannot have peace with other people. You cannot. Once you have no peace with yourself, you cannot have peace with other people. So in order to have peace with other people, you must learn to have peace with yourself. Uyifundise inhliziyo yakho ubamukela. Oqala ungakuvumeli ukuthi uthi ulikholwa ube nenhliziyo yokuphindisa. Ungafayitheli ukuphindisela. Ngisho kuthiwa umuntu ubulale umzali wakho noma ubulale ingane yakho, uma uyikholwa ungabanayo inhliziyo yokuthi ngifuna ukuziphindisela. Once wathi ufuna ukuziphindisela ususenkingeni ngoba awazi ukuthi uNkulunkulu lo muntu obulale umuntu wakini noma ingane yakho umjezisa kanjani. Asikho isijeziso esingedlula isijeziso esingajeziswa uNkulunkulu umuntu. Angani noma niyakwazi lokho. Asikho isijeziso esingajeziswa umuntu wena esingafana nesisijeziso esijeziswa uNkulunkulu. Kodwa immediately you take ilokhuza law into your hands ngomuntu, lo muntu lo usumxolela. But you don't know revenge. There's no revenge. Ngoba immediately when uyiphindisela, then God is out. God is out. Angeke uNkulunkulu esucceed. Isikhundleni zonke lezi zono zalomuntu zizobuyela kuwe. And this kind of thing ayaziwa abantu basemhlabeni. Abayazi abantu. Ukuthi uma ngabe uphindisela kumuntu usuke umxolela ngoba wena you cannot inflict the kind of pain enga-inflict uNkulunkulu kumuntu my own need. But yours, because ucabanga ngenhliziyo, you think ukuthi a quick revenge will console your heart. Ufuna umuntu obulele umuntu nawe umbulala. But awazi ukuthi ukumbulala kwakho kuna effect yini lo muntu osefile. Akwazi ukuthi once umuntu wambulala ngoba ebulela umuntu, lo muntu usumxolele. Zonke izono zakhe ziza kuwe.
And when angeke ube ne-effect of inflicting pain umuntu, then obe kuzokwenziwa uNkulunkulu. Because uNkulunkulu, when he inflicts pain, it is permanent. And asinayo into la emhlabeni permanent. Asinayo. Yonke into ethi temporal. Even ukufa, death itself may be painful ngenkathi umuntu ekushaya noma ekwenzani, but umuntu nje makudula ngesibhamu, there's no much pain that you feel. No much pain. But i-pain ingalya. I-pain ingalya. Ayikho i-pain enake nayibona la emhlabeni ongayicompare ne-pain ozoyithola after death. There's nothing. Ayikho i-pain ongase uyithole la emhlabeni. Alikho ijele ongase ulithole la emhlabeni ongase ulilinganise nejele ozothola mawusufile. And that's why I always say, ukuthi, I don't know. Ukuthi lento yafihlelwana emhlabeni. Ngoba abantu abaningi are not aware of what is waiting for them after death. Abantu abaningi are not aware of what is waiting for them after death. Ukuthi umuntu engacabanga ukuthi uma esejele kukhona ukuhlupheka nako. Kodwa ijele nasezulwini cannot be compared with any jele la emhlabeni. Ngakho-ke, as I say, uma nilapha yazini ukuthi nizofunda. Anikholiwe nizofunda. And lento engiyikhulumayo angikhulumi into engiyikholelwayo. Ngikhuluma into engiyaziyo. Angikhulumi into engiyikholelwayo. Ngoba uNkulunkulu wenze into mhlambe eyagcina kwenzeka kubantwana bakwa-Israyeli. Waletha ingilosi yazohlala nathi. Yasibonisa practically lezi zinto engikhuluma ngazo. And uma ngingazidlulisi kini ngiyoboshwa ngoba into eyenzekile ayizengenzeka emhlabeni ukuthi ingilosi ihlale nani inifundise nendaba sezulu inibonise izubone ukuthi oh izulu into enje isihogo into enje. And ungasikhohlisi ukuthi uma ngabe ungahambi ngendlela kaNkulunkulu ukhona into engcono ozohlangana nayo. And to me ububula ungakholwa. Kodwa ububula obuphethe zonke ihlakaniphi. Ububula ubungakholwa is foolishness. Kodwa ububula obuyisimangalisa ngoba ububula obuphethe zonke ihlakaniphi. Bonke abantu abahlakaniphile abakholwa. Bonke abantu abahlakaniphile ukukholwa is a waste of time. Something must come first. But ukukholwa is something esingabuye siyibone nje. Bengibuza abanye ngithi mina kwenziwa yini ukuthi ama-Muslims uma kushaya uLwesihlanu noma ngabe udokotela noma ngabe u-businessman noma ngabe ummeli ucebe kangakanani bevale iy'tolo behambe beyothandaza. Why ukuthi ebuKrestwini leyo nto ingatholakali? It's because it's a fake religion. It's fake. La bana bayazi
inkolo yabo isokhiye ukuthi bayazi ukuthi ukukholwa kunamphumela muni. Abantu abangamaKristu abafundisiwe ukuthi ukukholwa kuyini. In fact, the whole thing is fake. Ngoba okokuqala baqale bafundisa abantu ukuthi ukukholwa ukuchitha umthetho wokholwa. There's a problem. Ukholwa ukuchitha umthetho wokholwa. Ukholwa ke lo. But laba abantu abathola ukukholwa ngempela bayazi ukuthi ukukholwa ukugcina umthetho wokholwa. Kodwa thina sifundisa ukuthi ukukholwa ukuchitha umthetho wokholwa. Ukukholwa ke lo. So that's why ngithi why ama-Muslims wona noma bengaceba bebe ngodokotela bebe zimeya bebe yini bebe abameli kodwa makushaya lesihlanu bahamba bothandaza. What is it that they know is so important than amabhizinisi abo which we thina esingakwazi ngoba sonke sinezulu elilodwa. Yini lena eyenza ukuthi ama-Muslims ekwazi ukuthi uma ngathandazi ngisenkingeni. Kodwa thina singamaKristu singakwazi because sonke sinezulu amazulu akamabili. NamaKristu akhuluma ngoNkulunkulu lo wafika noMose. NamaMuslims akhuluma ngalo nkulunkulu. Nathi sikhuluma ngalo nkulunkulu. Why laba abanye bona beyazi importance kaNkulunkulu than us? Why? Kungenzeka kanjani ukuthi abanye abantu bekwazi ukugcina umthetho kaNkulunkulu bezulwini elilodwa bese kuthi thina singawugcina umthetho kaNkulunkulu ngathi sekulelo zulu? How can that thing be? Uma uNkulunkulu eyedwa kungenzeka kanjani ukuthi mina ngishaye umthetho ukuthi ngizokholwa kanjani? Ngishaye umthetho ukuthi mina ngifuna ukukholwa kanje bese ngikholwa ngalokhu ukukholwa okudwetshwe yimphansi. Ngidwebela uNkulunkulu. So what is important ukuthi okokuqala nikwazi ukukholwa. What is important ukuthi ungayikhohlisi uma uhlakaniphile if you are intelligent, if you are wise now ungayikhohlisi ukuthi ukhona isikhathi lapha njengoba ubusa njena ucabanga ukuthi after death uzobusa. And iwubula ukuthi ufuna ukubusa la emhlabeni. Ubusa la emhlabeni. Then thereafter you die and uye osizini. Ukuhlakanipha kunjani lokho? Ukuhlakanipha kunjani okwenza ukuthi umuntu efuna ukuqala ngokubusa bese egcina ngokuhlupheka? Ukuhlakanipha kunjani lokho? Ngoba ukuhlakanipha ukuthi uqale ngokuhlupheka kodwa ubusugcina ngokubusa. Ngokunjani lokho okwenza ukuthi uqale ngokubusa bese ugcina ngokuhlupheka? Ngokunjani? How can you say ukuthi uhlakaniphile? Because ukufa is not a chance. It's a reality. It is something that is going to happen and which you cannot avoid it. It is not something which is a chance. Ukuthi uma kungase kwenzeke ngife. It's not a question ukuthi uma kungase kwenzeke ngife. You are going to die. It's not a question of ungase kwenzeke. Njengoba ngilapha nje I'm 67 years. And I know ukuthi I'm counting ukuthi mangilenhlanhla ngiyofika 20 years. Mangilenhlanhla. It will be inhlanhla. Abanye basebancane, but for me I know ukuthi mangihlanga 20 years ngiphila ngoba. So I don't have anything to do here on earth. Yiphi into lapha emhlabeni okufanele ngiyenze ngibone ibaleke enkulu kukhonza uNkulunkulu? But abantu who are older than myself
bafuna yonke into yasemhlabeni, bafuna yonke into yasemhlabeni, bafuna yonke into yasemhlabeni. Engamsebenzi, usizi. Vanity of vanity. Vanity of vanity. Abantu bacabanga ukuthi uma ngabe bebusa lapha emhlabeni bemagigini benza yonke uma usijabulise usi ukhona angiyafisa ukuthi abantu abakuleli ibandla abakhulayo kakhulu ungakufisi ukuthi uzijabulise, because in the cause yokuzijabulisa ulahlekelwa uNkulunkulu. uNkulunkulu akahambelani nokuzijabulisa, that you must know. uNkulunkulu akahambelani nokuzijabulisa. Ayikho into ongathi uma usijabulisa ukuthi ihambelana noNkulunkulu, akwenzeki. And angimsoli uNkulunkulu ngokwenza leyo nto, because izulu indawo enhle kakhulu kunayo yonke into ongasuyicabanga la emhlabeni, and it is therefore proper ukuthi sisebenzele, because much as izulu kuyinto enhle kakhulu, izulu liubuhle obungapheli ongenesikhathi. Ma usuze wangena ezulwini usukuna enhlanhla enkulu ngoba izulu anamkhawulo, ubuhle ongena ezulwini akunamkhawulo. But uma ngabe uyisiwula uyawucabanga ukuthi la emhlabeni you have got days. You don't have days. How can we have days ungafa noma yisiphi isikhathi kusuka manje? All of us, ngisho ingane encane ngaphuma lapha eshayiswe imoto efe ngaqhamuka isifo noma yisiphi isifo siyalokhuza siyaqhamuka sibulala abantu abancane. And therefore you can't say ukuthi unesikhathi la emhlabeni sobusa. Asikho isikhathi sobusa, because you have not been given a date on which you must live. Ngakho-ke, in short, what I'm saying is, okokuqala funa inhliziyo yakho. Awuyibheke inhliziyo yakho ukuthi le nhliziyo enginayo izongenisa yini ezulwini. Why ngibe nomona ongaka? Lo mona awuzugcina ungenisa ezulwini. Yini eyenza ukuthi ngibe nomona? Yini eyenza ukuthi ngibe nolaka olungaka? Yini ukuthi ngibe nenhliziyo engaxoli? Ethuthela kuze kuyoshona ilanga. Yini ngibe nenhliziyo yokuphindisa? Yini ngibe nenhliziyo yokuthanda abantu besifazane? Yini ngibe nenhliziyo yokuthanda abantu besilisa? Yini ngibe nenhliziyo ifuna inhliziyo yakho ukuthi mlomo wami engikhulumayo angikhulume lokho engizothi mangikhuluma ungizwa ngikhuluma wena Nkosi ujabule. Zindlebe zami lalela lokho okuzothi mangikulalele ungifica ngikulalele wena Nkosi ujabule. Mehlo ami funa ukubuka lokho ozothi mangi ungifica ngikubuka ujabule. Zandla zami angiphathe lokho okuzothi mangabe ngikuphethe wena Nkosi ujabule. Zinyawo zami hambela lapho engizothi mangihambele khona wena Nkosi ubona ngihamba ngiyakhona ujabule. That is the criterion. That's a criterion. Yonke into phambi kwakho, amehlo akho akwenza ukuthi ukholwe. Indlebe zakho ekwenza ukuthi ukholwe. Umlomo wakho okwenza ukuthi ukholwe. Izandla zakho ezikwenza ukuthi ukholwe. Zinyawo zakho engathi ukholwe. So you can count your blessings one by one, day by day. Because it's simple. What have I said? uNkulunkulu ungakuthandanga. Yini engiyibukile uNkulunkulu angayithanda?
yini engilalelile uNkulunkulu wayithanda, yiphi into engiyiphathe ngezandla uNkulunkulu angayithanda, yiphi indawo engihambele kuyo uNkulunkulu ongayiphatha, umuphi umuntu engimcasulile. Ufanele kuba ube sesimeni sokuthi uzifune wena. Uthi-ke uShembe lapha, abahluphi bami bona bangaphakathi kwami. Usho njalo Shembe, uthi abahluphi bami bona bangaphakathi kwami. Ngoba inkinga yakho isono ingaphakathi kwakho. Asinazo izitha ey'lokhuza ey'kude. Inhlangano uthi inhlangano yobubi angizange ngiyimene, kepha ngithe ngibona ngase ngiphakathi kwayo. Isikhathi esiningi uthi ngaphakathi kwami ngaphakathi kwami kukhona izitha zami ezilwa nayo yonke imvumelwano yakho. Kunjalo nje, that's a fact. Njengoba silapha, izitha zethu are within ourselves. Ngoba yini into ezokwenza ukuthi uye ekulahlweni? Into ezokwenza ukuthi uye ekulahlweni inhliziyo yakho. Iyona ekhuluma nawe ngaphakathi ithi ungayi esontweni. Iyona ekhuluma nawe ngaphakathi ukuthi ungamxoleli lona. Iyona ekhuluma ngaphakathi ukuthi hayi lona kufanele ukuba ebe nalokho.
iyona ekhuluma yonke into izitha zakho zingaphakathi kwakho kodwa wena ubona izitha ezikude kodwa isitha sakho singaphakathi kwakho washo njalo umkhokheli ngingathi lokhuza esemanzini efundiswa ngendaba yoSathane uthi lelokhuza lena iJuda la wafika umuntu wathi ngibone inyoka ingena ngaphakathi kwami ithe ma inyoka isingene ngaphakathi kwami ithe ngibona mase ngifika emsebenzini ngathola bonke abantu sebekuzonda ithi ke ingilosi no le nyoka lena oyibone ingena ngaphakathi kwakho bengasiyena umthakathi bekuyinhliziyo yakho bekungena uSathane enhlizweni yakho lo muntu ngenkathi ebona ephupa inyoka ingena ngaphakathi wabona yena ukuthi uyathakatha kanti cha akathakathwa kungena uSathane ngaphakathi kwakhe lo Sathane lona okutshela ukuthi abantu bayangizonda uthi baba ilanga uma abantu bethi umubi ufuna kusho bani ukuthi umuhle usho uNkulunkulu akakwazi ukuthi umuhle abantu bethi umubi uNkulunkulu akakwazi ukuthi umuhle abantu bethi umubi uthi uma uthi abantu bathi bayangizonda ufuna ukuthanda ubani ufuna ukuthanda ubani mawuzonda abantu leyo nhliziyo osifundisa yona ukuthi abantu bayangizonda ingaphakathi kwakho it's a problem but you don't see uma ngabe unenkinga uyawubone abantu benenkinga osho njalo babilapha bathi ngelinye ilanga kwaqhanga umuntu uthi wathi mayelaphana ngabona umuntu ephethe isidumbu somuntu efile egxaze igazi uthi ngathi hawu lo muntu lona oxaze igazi uzothi uphethe umuntu ofile uthi weza lo muntu uthi wathi mayeseseduze sasesiyaphela lesi sidumbu uthi wafika wahlala lapha phambi uthi ngathi hawu kanti kumi kanjani ngoba lo muntu ngibona eqhamuka ethwele isidumbu nje somuntu ofile exaze igazi uthi wathi mayeseseduze saphela lesi sidumbu wasehlala phansi uthi wayehamba nomfana uthi ngase ngibuza ngithi ubani igama lalo mfana wakho uthi wayesethi umadoda Fanini uthi ubani igama lomfana wakho wathi umadoda Fanini wathi njengoba nawe uyindoda uma uthi amadoda Fanini awuzokufa wena uthi wayesethi lo muntu umadoda angizondayo Fanini umadoda angizondayo Fanini uthi lo babilanga ngase ngiyabona ukuthi hawu lesiyasidumbu inhliziyo yalomuntu umbulali umthakathi uhlale bona abantu abamzondayo abafanele ukuthi befe there's a problem uhlale bona abantu abamzondayo ukuthi bafanele ukuthi befe kodwa inkinga ikuye yabo there is no peace within himself. And he sees people hating him. Why should people hate you alone? Why should people hate you? What is it that is in you? Isikhathi esiningi angisho ukuthi kungenzeka abantu bekuzona. Kodwa isikhathi esiningi into ekutshela ukuthi ngizonwa ngabantu inkinga yakho. Uma usifundiswa ukuthi abantu bayangithanda njengami olela ukuthi abantu bayangithanda ngakho anginayo isikhathi sokuthi ngicabanga ukuthi abantu bayangizonda kanjani ngitshelwa abantu nje ukuthi bangizonda kodwa mina ngikwazi ngoba nginaso isikhathi sokucabanga umuntu anginaso inini enizwenibona ukuthi hey umfundisi wenkingeni lapha labantu bami lokho kodwa mina nje anginaso umuntu ngithandazo isikhathi esiningi mina nginaso isikhathi sokuthandaza ukuthi abantu bayangizonda ngoba isikhathi esonke enginaso nesithi abantu uNkulunkulu akabakhumbule bezwini inkosi buselo kenizweni amen inkosi buselo